Alpha Mizo Production YouTube channel and tu tele ngai thatu te Sipai kan buk chawa voin hi September ni somni pathumania Myanmar thu thar kan ngai thadon ani voin tlai lam khan Burma sual Sipai Military Council te chuan maki kan village an suwa sam ti riat chua ani vele ta Myanmar Sipai nun rong ho zarual velin makia kan village le kerpin hla village si an suwa sam na sa hle a tual chu mi temanin an soi sana sa a khua hian mi hring mu tur mu mal anom to lawa nuangji village lama an tlan chhevek kani Military Council Administrator Uzo Wan kumsomli pasari le piso umbrella ti mami kumsom ngami te chu da that ani vele ta zo wan sagaing region khin o township Administrator hian Military Council te khin o PDF camp omna voinga ngot ko muin Sipai tlona sum siam nan alo mang to a cho thein piso umbrella team te tranpui tu poisa le eitur petu dalan pani te hi tu te ti riat lo chuan anda thavele ta ani September ni somni pakhat khan than tlang khopuya mitlem te chau anom to awangin kumsomruk pakhata upa putar thi chu vui tu anom lawa Hakha Township Public Health Care and IDPS Management Committee ten than tlanga an vui ani boralta pitar chung te hi afanu pakhat le apasal chau anoma wangin engma anti theilawa than tlang khopui chunga la chen na in somvel chawa anom to boxia Hakha tlom ngai pol te an pun taringot ani ti in tlom ngai pol mi pakhat chuan a soyani Kachin State Putau District Military Council Sipai ten KIA le PDF te nuai chimit turin kumsomruk mi te thlengin lamtanga an soma military training an nei tir thu Putau tual chung mi te chuan DVB an thrilani Khawlan Phu Township Sian Khau Base Local People Army hruai tu ten Sipai training na hontumin Putau Township Nomon Township le Khawlang Phu Township a khotin lu chuin thalai an som khoma thalai lam training a tel tur hi an mu zo lo awangin kum upato te po training tir an ni taringotani Local People Army hruai tu te chuan Putau District Pathuma ni khata arwala training huai hotumin mi puite thlema se training du anom lo awangin Putau Township Khuanla Phu Township lama training hun sonin an langai chang me kani kumsang ni somni in thlan puya rawan nam ethnic affair minister a thlantlin Ujan Zoram chuan kumsom rukle kumsom sari chuang to te Military Council training a teltir antum chu international military law nen po ain millawa he Sipai thil ti dan hi kandem tak zetani ti in a Facebook page a atal langani tual chung nu pakhat point kapa thian ba pakhat chu kanpa ne na kumin rual kumsom riat mi ani to a chu tiang mi Sipai training na ko chu ka he thiam theilowani ti in a soi ve bok hetianga kum upa tar to te Sipai nun chan zirtira in ka na norlui antum hi mi puilamin an eilo hle a Putau lama mitam tak chuan Facebook lama an do dal thu le lungchiat thlak an ti thu an tar lang hlomani Sagaing region Kalemiao Township Industry Zone uata kumsom limi uchomin o chu September ni som pali khan an mana athi nuwa achung te riat lovin arwang an hal sakani Industry Zone uata lathi na thoka eizong thin uchomin o kumsom limi usuilin le kumsom ngami mi pakhat tenen mi pathum te hi Military Council ten September ni som pali khan an mana September ni som pariat khan uchomin o chu aborala kholal kaltlangin achung te nena an hriat tir thu tual chung mi pakhat chuan a soi athi thu achung ten an hriat nu hian vuina hun mantumin pandal muna achung ten mithi ruang chu Sipai nena an vadila mase arwang chu mu tura lo om to lawa athi cham ani jok thu Sipai ta chuan an lo hril ni in tual chung mi pakhat chuan a soi ani uchomin o hian lethi na hi kumsom ni vel thok to in chung ko chom nan amanga anu puile afa te pahni akal san ani Kalemiawa hian Military Council ten an manto boral ta hi ani nen hian mi panga anom to ani internet zalen taka man theina a omlo mai baka
internet man awanga man le wuak tok anom chho mek na khovel ram thren khat zinga Myanmar le Belarus ram te chu din mun cheber le niam bera anom mek thu Freedom House Washington DC om democracy le human rights choi lar tu pol chuan an annual report an ta lang Freedom House polin kum som pakhat kalta chunga ram somli pakhat zir chian na atangin kum ina internet bang tu ten be an to na anasat chho dan chu record atling ti asoya Myanmar ma Sipai in thu nei na alak nu February ni khata tangin internet ti top social media khar personal private data te technology le telecom lam company than khata tanga ti luina alak chhuat tir te a om ti po hriatani tundin hmuna chuan Myanmar ram lai li le Kachin State Township somvela military council in internet hi ti top sakin mipui an rek me kani September cholkar thumna chungin Myanmar ram chunga in ka na thlenga military council sipai za chuang thi in hliam somthum chuang anom thu National Unity Government NUG chuan voin khan thu chu asiam heli si September ni som palia tanga ni som ni chunga thil thlenga nia Myanmar ram chunga boina le in ka na chuaka military council sipai za pakua thi in hliam somthum pali anom thu le mipui lama thi somthum pathum omin hliam som pakua anom thu talanani Myanmar ram chunga in ka na voiza somni paruk chuakin yangun le sagaing regiona athleng tam bera NUG in dan anga inven na di day apuana tangin sipai zinga mipui lam tang du ron be pop tu te po an tam zual nia talan ani UN Secretary General Antonio Guterres chuan Myanmar mipui te rem na dan le thu pek ken ko na democracy le human rights lama keini hian tha lovin kan tran pui don ti ka soi chiang le du ani ti in UN General Assembly voisom sari paruk New York UN headquarters sanei meka September ni som ni pakhat khana soi chuak US President Joe Biden point kan mahun khowela chuan mihring te hi zalen taka an khosak thei apoimo a dictator ten democracy tluk chiat tir theina kong andap meka mase anthil mudan chu adiklo thu dik chu democracy hi mun tina aom to zoka tuna chuan democracy atana malak ngai na Belarus Myanmar Syria Cuba le Venezuela rama chuan eiruk na do tu media te human rights hum him tu te activist te remna peace hum him tu te kara a thang duang le to a khowela hian kan mi hring pui te tan kut suin I thok khowang uti ina soi bokani UN Assembly voisom sari parukna nei meka Myanmar tu UN officiala palai ni na la chel mek u cho mo thun chuan Myanmar ma mei chia le nau pang te telin mi pui zong chunga mi hring ni na zia anglo taka war crime tling hial khopa tharum tho na in tha na mi pui nam suat na mei chia te chunga hleilen na ethnic mi te chunga rong takle mi pat mei chiat na lam hoya kholo taka military tactic anga chet na chi hrang thlen tu le latimek tu Myanmar sipai te chu an phu to khrem na penge ngei turin khovel ram hrang le UN Security Council in mo phurna aneya chu mo phurna chu hlen chuak ngei turin ange non le ani putluanga chak chuak thu ziak hi ngai thak chunjom te ang UNO palai ni na hi ramdang te po in an ramatan an lo in dil thu in an lo in chu ve fo to thin barmaram hi UNO azom tir kumsa kha jakwa somli pariat khan ram som nga panga ten engram ma in do dal na omlovin membara an pompui veka barmaram ne na independence murual Israel sarkar ro chu Palestine buaina awangin member ni dil na voi thum meu athe lu nuwa an pom sak chawani UNO adin tir khan ram som nga pakhat chaw ania tuna chuan ram za som hu pathum lai ani chho to a khowela ram zong hi UNO member an ni vekta emo ti mai turani UNO a maniram sarkar IO a palai nei khanve a miram te anga vote thak theile thu soi theina nei hi apoimo hle maya Myanmar ma po NUG le military council sarkar pani in rorelai sarkar dan dik takadin anni zia anti lan theina tur chuan UNO pompui palai an intir thei kha ate khong ro pui tak ani nge yang le
dan naran chuan UNO palai an pompui tur sarkar chuan an khopui ber capital chu an thunun thei angaya an ram chung khopui rang po an ro rel nuaya omin dan le thupek ken ko konga aram mi te chu an sarkar chuan a thunun thei turani ti ani UNO point chu tianga an palai ron tir thua te chu khoilam jok sarkar hinge pompui tlak jok tur ti thutluk na siam turin committee an dina General Assembly a thutluk na an siam tir thin ti po kan lo soi to kha World War II Indo pui pahni na zo hlim khan kho thlang ram le kho chak lam ram tam taka politics an kalpui du dan policy ain an lo wangin capitalism le communism on lam ram te hi an in then phok maya an in ep na sa hle mai hei hi political science zirmi te chuan Cold War tura lam tang ram te in buat sai na anti ram pakhat ni thin kha ram pahnia an in then ran pha then khat chu ram pakhata tangin ram rang tam taka an in then dar pha bokani entirnan Germany Korea Vietnam Yemen ram le USSR ram angchi te hi ani South Korea North Korea South Yemen North Yemen East Germany West Germany angchi ram te chu an ma ni om naram theu sarkar chu UN palai nei rantirin membership ni na pek ve an ni Indo pui pahni na zo hlim khan mainland China ram bik ero chu tual chung buaina chua wanga tom jok changa ral tlanta Formosa rama in kul jok chu UN a China sarkar mingpu in palai nget nein a thuta a sangkha jakwa somsari pakhat kum thlengin UN Security Council a po permanent member hial ani manani sangkha jakwa somsari pakhat nulama USSR le China chu policy lama anin muthiam lo tana US chuan China nen in rem taka om adu awangin ma alak puita a UNO a mainland China jok hi palai nget nei tir le thein China sarkar mainland ram ai o ani theita jok ani Cambodia ram hian sangkha jakwa somsari pakwa khan tual chung buaina namen lo mai ama chon to a Khmer le Vietnam puina ading ten thu nei na anin chu to boka ti chuan sangkha jakwa somriat pahni khan Khmer ten UN awa member ni in palai an tir theita a kum sangkha jakwa somko pakhat khan kingdom system angrenga an om hnuwa Prime Minister jok sarkar na aron din khan UN awa palai nget tirin member ni na pompui anita ani Indonesia hi dangdai deuh mai ni in UNO member ani hnuin ama thuwa in hnuk dok ram om chunani sangkha jakwa somruk pathum kum khan Malaysia ram ron piang chuak ta chu Indonesia chuan ngai theilovin arun ta thut maya kum thum lai anin do pha a UNO a Malaysia in palai sit pakhat alua ve tur chu alung oi theilowa hei hi ahun laia an president Sukarno a suang tu anamumang malai tong mang ho in sui khoma Greater Indonesia ramdin atum wangani ti chuan UNO laka ati taw ta a member ni na atangina chuak ta a ti chuan sangkha jakwa somruk paruk kuma President Suharto in thunei na aron chan nuwa chau UN a palai tirin member ani le ta ani tun thlengin khowela UNO member lanilo ram som pakhat lai ala oma chungzinga chuan Taiwan ram hi alang sar ber ome mainland China ram jok hi UN pompui ram alo ni ta ka wangin Taiwan ram hi independence ram anga in chaibol ni ma se diplomatic palai pa ngai UN a an nei hlei theilawa Taiwan thian tharam ten China bit mei an ven ra na wangin ram tam takin langsar takin thian tha a an siam ngam meu lowani Cold War azo tak nu USSR ke chiat nuwa ram te naw tam tak ron ding thar te po chu ram pakhat ni si thunei na in chu pol pahni sarkar na chel mek inti ve ve ten UNO lama palai nei thei turin tuna Myanmar ram buai ang tho hian ram hruai tu jiding kan ni jok tia in saithiam ve ve in UN palai atan an sarkar ai o thau pompui turin thiam chikim an mang fo to ani UN palai atana an pompui tur hi lachiang lo ma se Myanmar mi pui tor na laka kan him thei nan chuan sual sipai fir fiak te hi kan thei na zone thewa kan lo nuai chimi kha apoi mo ber mai sipai jar zo tuma sipai tanzonga yak thin ho tha chong zel po hi kan nam le kan sa khua sipai fir fiak ho laka kan hum him thei lo chuan
an ma ni po hi an zu abik arin omlova an ral thum ve thawang Myanmar exile government pani khai khin na NCGUB versus NUG National Coalition Government of the Union of Burma NCGUB ti chu sangkhajakwa somko kumadin ania sangkhajakwa somriat pariat kuma Myanmar sangriat jariat somriat pariat uprising tia riat rambuai chiam nuwa sipain thunai na anlak nuwa lo piang ania sipai ta nan tiam angin in thlan pui chu kum sangkhajakwa somkwa khana buat saya NLD party chu Myanmar mi pui nol puin an thlop thla tawangin ne na an changta a ma se thunai na hlan du lovin MP te chu an man khom chia ma man tok ve lo te mun him lama an tlana sarkar thar an dina Myanmar ral tlan sarkar anita a an headquarter chu Rockville Maryland United States a om thin khatia exile government an ni lai khan Southeast Asia atangin East Timor ram hian apom puin a recognize ve a United States po hian apom puin aram chunga official hon aphal sakani an sarkar prime minister chu Dr. Sain Uina ni in ama hi NLD party leader Do Aung San Suu Kyi first cousin a unaw pa ani National Coalition Government of the Union of Burma NCGUB sarkar hi a hun lai khan khovel ram sang ten an ngai event focus le na chungin Myanmar ram chung sarkar in rel bol na thila ram dangte anin rol lo hlomani Myanmar exile government NCGUB hi December ni som pariat sangkhajakwa somko kumadin ni in kumrei tak military council sarkar hi kongtam takina do dala kumsang ni som pani khan Myanmar ma military council sarkar le NLD party nen in rem na siamin Myanmar by election a MPC chu thei ani ta ka chuan kumsang ni som pani September ni som palia thia fellani National Unity Government NUG sarkar ve thung chu Myanmar in thlan pui sang ni som ni November tha a thlan thlin MP te chuan parliament thar din tura an pun khom mek lain sarkar huai tu te an man thuta lo thei lovin midang ten CRPH committee representing Pidong Su Luto CRPH ti in nadina hei hi February ni khata sipai fir fiak ten thunei na an pong la ka mi pui thlan ram hruai tu te an man tak wang ania an laman lo MP then khat te chuan kan soi tak CRPH dinin parliament chu dan dik takin an chhun zom ta a an ni chuan sarkar thar NUG an din le ta a an sarkar siam tu te jinga chuan CRPH member NLD MP te ethnic minority insurgency group te party te naw dang hruai tu te an telani NUG alo din tir khan sipai fir fiak te din SAC State Administrative Council sarkar chuan dan pona anola chutiang thowin NUG chuan SAC chu dan pona anola anin pompui lo ve ve ani NUG sarkar ho tu ber chu president an thlen mek u in min ania vice president chu kachin nam dawala sila ania prime minister chu karen nam ma wing khang than ania NUG chu Myanmar mi puitam takin an thlopa sipai fir fiak thunei na cha khuam ho sarkar la siam tum chu kong chi rang rangin an do dalani NUG hian khovel ram rang pompuina beisein thei to pa chu meka UN General Assembly nei meka ngai tua turania November tha a hian NUG sarkar nge ding changdon SAC lam ti chu UN in an palaya ta na anem nge zok kha an ding changdon ang ta hle ani NUG sarkar chu khovel ram sarkar panga in an pompui thu UN General Assembly an nei mai an puang to a NUG chuan July ninga khan PDF adina September ni sari khan lian daudar vothum durin Myanmaram mun tina tangin apuya pangte ron chuakin sual sipai ta chu mani nei rem chan ang hriam hrei kenga beilet to turin defense war apuang ta ani hei hi than khat chuan NUG indi dei apuang anti sakbok NCGUB hun lai le tuna NUG ron om hun hi khai khin ta ila thil tam takadang lam to ti kan mu theyang hun alo dang lam ang zelin technology lam thiam na alo sang to a pro democracy movement ti tu te
chet zia chu kar lova khovelin a hrenghal ta zung mai ani sipai ten mi hring chan vo hne chu a an mi hring puite rong takamana an soi sak nuwa an tha dan rang te sakho zalen na chanchin bu zalen na ra be sak ani thu te hi an hre zunga a hu howa mi hring arwala an ti hlum te po war crime atling pha ani NUG sarkar hi Arakan army ti lo nambil ral thuam keng pol tun ma atanga Myanmar sipai sarkar do dal tu ten an thlopa federalism manga ram in kai hruaina dan constitution draft po an buai pui tlang theiani aram chung mi pui ten an thlop tlata wangin sumnar tam tak nein budget thial an siam theya reilo teya mi pui ma phar tumani NUG sarkar hi khovel sarkar tam takinan ngai event focus mai ni lovin atak takalu chila pui bom tumtu esin angchi ram intel khom te katia hriat rampali intel khom te baka sipai sarkar tan thina kan hriat Chinese Communist Party takgial point last minute alo thlen meu chuan NLD tamjok telna NUG lam awan ta a Myanmar Military Council sarkarin NLD party thia atum mek po chu thiat lo turin thupek aron chhuwa maya UN General Assembly nei meka po NLD sarkar laya an palai thureng thei tura US ramnen tangruala tho hona anlo nei hrim po hi mana exile government thin National Coalition Government of the Union of Burma NCGUBI chuan achungnung hrim e